Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil nih guys. Yes. Wih, Ini apa? Review rumah Irma Safitri. review apa? Rumah Irma Safitri. Waduh, buat review loh. Terus Ada Mas Abdul, Mas Rama, ada Mas Hanif, ada Mas Riko, ada Mas Aska, ada Dek Jihun, dan ada Mas Farizi. Iya, Mas Farizi kelas berapa ini? satu Wah, kelas 1. Mas Farizi memakai barongan apa? Wah, Mas Farizi memakai barongan ular. Terus Dek Jihun, pakai bagongan hiu. wah, barongan hiu. Barongan hiu suka makan apa, Hun? Riko. Wah, suka makan Riko. Terus Mas Aska memakai barongan. Wah, Mas Aska memakai barongan pink. Terus Mas Riko. Guys, Mas Riko memakai barongan. hitam. Wah, barongan hitam. Terus Mas Hanif. Guys, Mas Hanif memakai barongan. kodok. Wah, barongan kodok. Kodok apa, Nip? Hah? Kodok apa? Kodok. Barungan. Wah, kodok barongan. Terus Mas Rama memakai barongan. Singa kecil. Wah, singa kecil. Dan Mas Abdul memakai barongan. Telur merah. Wah, Mas Abdul memakai telur merah. Ya, Mas Abdul dipakai. Berita Balikpapan. Sumpeng nggih. Ampun mlebet wonten area pentas garanten panggenanipun luwih kersanipun para paraga saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa mugi mekaten. Pun kami katakan Terus Mas Abdul duduk. Sekarang Mas Aska. Wih, Aska. Ayo Le. Iya. Iya. Yo duduk yo Mas Aska. Yo saiki Mas Jihun karo Farizi. Ayo Hun.
ya tante, Dek. Yo duduk yo. Yo Mas Riko. Mbak, gak iso, Mbak. Ayo Mas Denip, Mas Denip. Enggak udah kene, Mas. Oh, ayo le. Rama, tokok kema. Iyo. 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 Kau ngerti Mbak Irma tau kok? Tak kayak. Yo duduk yo, duduk yo. Duduk nih, duduk nih. Wes. Yo saiki Mas Rama. Ayo. Farizi, tempatmu mana? Yo Mas Rama. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumingkira saka satengahing papan panggonan kene. Mangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka satengahing alas gagah wagi. Ayo. Yo wes yo Mas. Ayo Jihun. Ayo Jihun. Oke, terima kasih sudah dapat nonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe ya.